Nguchimati gede sadakadu hidamatheso yanong isapam abadongba Jisu Krista chomang kuna hiba John chonu ako nguna noroku zangrang bakyang aningse jano adisala cha atu July chonu asi tige vanungba lile isalitrola atunyang tharo bajila na tige takku bajidashi fasting kong tangkhidanang ba lile azego hiba chonu adike kong tangkhidanang bala yuzira khadowi chaying deking liro rokhona abadongba Jisu Krista chana amwanong amala ngununge khona chada khadu chomachi yare shomalang hiba ashibalong hi janilara Narola Lisero abekena khakujijo khenong isa pamna tangkhidana zongrang bayu khadu ni chonong makapno kanyangre. It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, to proclaim your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the 10-stringed lyre and the melody of the harp. Ajibe yade isorge mahima krole nimide bisasi manon kimanjun ahina se nolibe kimanjun nijor la khorba sai se apnian sob kibi Isu Krista salam chanai dia se amian sob ide worship krole ahado worship kurado ekta nole ekta blessing pawo nimide amian sob nijor la monde pratna gona rokhi dai hole request kore se amige aje do service lowoli nimide idulaga privilege da gane amian la pastor gibi thank you janai dia se Isorla blessing mangina aro aji isorla khotaba ki kuina jawo idulaga de pujiwoli nimide isorla understanding isorla wisdom dibide kuina pratna grole moi yade amihala woman leader ge request grace Aji amialo de isor khuta de luina jawolila Bible passage to Gospel according to John chapter 5 verses 1 to 15. Pshilamba se idore moi kumba selected olaina hina purese. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there, learned that he had been in the condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Verse 14, later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning, or something worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who made him well. Idu isorla kota ase. Idula Bible passage to amian kotai huni thaka jani thaka laga idu kisa jani thaka laga ase. Jewish laga festival jai thaka la time dia ase. Yedi Bible dido kundula festival ase idu do kuina nai holibi kumba scholars kamra ko do idu tabernacle laga festival hobuni ki inega ko ase. To idula festival nimide isor do Jerusalem de aise. To Jerusalem de muila Bible ido NIV laga do sheep gate kuina ase holibi kumba laga version de do sheep market kona likhina thakibo. To ido Jerusalem de sheep market ido sheep khan bigri kura laga jaga. Idula osor de pool ekta ase. To ido pool la naam do Bethesda. Na kumba manuscript de do Bethsaida bi koy kumba do Bethsaida bi koy. To ido Bethsaida pool kona ekta ase. To idula pool do
tadi manu itu pula osorde ari itu to colonnades kuna pasta ba pura cover kurina ase so pani kan ki kyan girilibi itu bra manon pohilibi na biche to idula pool de tadi bimar manu khan na theng lengra khan sukuwan na dikha khan paralyzed manu khan sob tadi jama hoye kile jama hoye koile do time to time tade angel aina tahala belief na Jewish kamba belief kora do time to time tade angel aina idu pool do hilai de koi idu pani do hilai dibo kita idu hilabo idu damde idu hili thaka damde kuni first idu pool de kusibo tai do phal hoi jay na tai kila bimar thakilibi kun first idu pool under di kusibo pani di kusibo tai phal hoi jay inega koi to idu la jaga de 38 years bimar hoina thaka theng ba pirawole na pare na 38 years theng ba pirawole na para laga manu ekjun amian yadi dikhi ase to isor do na tadi aishe pool de aishe aina direct talo de jaina awni phal hole munas na nai hodise edu damde edu manura na mugi do modot kura manu kunbi nai kumbi uthaina pool de luija manu kunbi nai mui kla iman try kore holibi mui jai thadamde manur ba aina par kurina jai jai enega reply dia to isor ba aunila met uthabi aro pirabi enega koina healing dia isor ba inia kwalugi lege edu manudo phal huija bera boli para to itula incident happen hamde idu sabbath day de thakise to Jewish kando sabbath day do tahan do bishi holy enega tahan do bishi strictly follow kore to idu tade na itula incident happen hwa damde Jewish kan bi thakise dusra manohan bi thakise so idon sob tahan ba digise to met uthaina pira damde idu Jewish kan bra idu manoge na sabbath day dinde kile met uthaina pira ase kona tagi church kura amian pai ase our last pale ina kona do isorba arbi idu same idu manoge Jerusalem temple de lokorina awuni phalose na awuni phalose awuni pap kam na kuribi na pap rasadi nebrabi nojoli iturabi pia ekta ahibo inia kwa laga idu damde he idu manur babi idu isor ase Jesus ase wina jana laga amian idu story do pai ase to idu laga story ra ami tinda points olaina ide bisaji manholo de encourage kurule munase first point firstly isor do amian la hope ase na Jesus is our hope in times of our hopelessness amian hope na thakala damde isor to amian la hope ase ere idu manudo saishe gole 38 years ta pira hole paranai aro kwado tai jonom hwa time bra he jonom hwa la time bra he tai pira hole na para iniga noy holibi na jonom hwa damde to thiki phoise holibi tai incident ekta hoina na tai pira hole na para iniga huijala ase so who knows tai idu pira hole nimide tai phal hole nimide alak alak doctors kan alak treatment kan bi luigina bi thakibo holibi tai phal no hoy idu phal no hoy right it is the last option idu pool pedicala pool na tari pani de manu kusile phal hu jai inega hunarwa tai bi idu pedicala pool de phal hole nimide tadi ahina every day they try kore ajido mula din hola moi phal hole kali do moi laga din hola phal hole kuna itu laga hoprakhi na it is the last option to idu pool right mui phal kuri dibo koina that every day try kore na kile gole aro idu pool do hotai hila noi time to time aina hilai de koi to kita hile na jene na after 1 day after 2 days after 1 week hilibi pare idu arne idu kita hila ekta fixed timing na thara tadi bimar manon sob to nijor la met thurina anina tadi thage idu pool di thage so that kitya hilibo idu amde takan phat kuna under de kusi bole to idu nisina idu manubi iman try grace holibi tai jai thage holibi manu rai tagi par gorina jai over frustrate chende thaga 38 years to idu to iman khata noina bishi lamba manu ekta la life la half year na youth life ekta to pura tadi par guri jala amian dikhe ase to isor ba tagi lode ahigina ki goise na awni phal hole monas na nai hoda dumde idu manuba tai la frustration kan sok olai dia ida do ekdom everyday try gre na para gane tai ida do hoi moi phal hole monas ina kwa no ina tai ida do frustration sok olai dia se isor ge na moi lode do modot kra manu kunbi nai
Moi do kon babi lui jaina pani de hali de bole nai. Moi iman try grace holibi manubai par hoina jai jai eniga isor gi reply dia laga amian paya se. Amian la life tibi the problems kan personal problems hobi family problems hobi manon gi share kurle na para laga manon gi kobole na para laga problems kan bi thakibo pare family problems family do power rakhiwole nimide khushiba jawole nimide ekdom try kuri thakibo pare holibi na pare amian phabana quran shina no lai individual na personal problems kan bi thakibo pare youth kan exams after exams thale holibi no lai interview after interview thale na olawoni gi this time do olawoni gi korina iman thale holibi no lai hopeless condition de ai jai na give up kurulila condition de amian ai jai financially problems kan business ekta kuri sabo no lai idu lagade hoboni gi koina family do ekta stable financial stable de ani wole nimide idu try kuri sai ase holibi no lai inega problems kan hope na thakala kan this situation amian la life tibi ahe bimar manohan bi ami do hospital alag te treatment alag te jaise holibi bimar na thore ho idu bikhai koi holibi doctor ba tik na treatment kan man kuri libi tik bimar ekta na thore ho koina alchi hoja hopeless hoja na ida do hope na tha hoja to amian kida inala situation face kore give up kuruli laga situation de ahi jai idu manu 38 years na suffer kuran shina aje amihala problems bi inega bi thakibo pare na kumbala problems to ekdom lamba rubber ba tanan shina na tani hina lamba 2 years 3 years 5 years 10 years bi suffer kurina ahi thakala situation bi thakibo pare holibi idu manu iman years rukhilibi na idu pani de tai hope thakina iman years rukhishi holibi tala rukhado iku west hwanai isor ba ahina tagi phal gori dise idunishina amihala problems to kiman ki thagilibi amihane isor lodi hope rakhishi gole do kiman lamba rakhilibi isor ba amiange idu manugi healing dian shina amiangi bi healing di ho Matthew chapter 11 verse 28 tibi kohina ase na duk thakan burden bukhina thakan muilode aibi moiba rest dibo koanishina amihala problems kandolo hina na discourage no hina isor gi hope rakhina amian idu jawle try krobo kona itu la first deba amian encourage kwese secondly itula incident happen hwadam de isor ra miracle kradam de tade Jewish leaders can be tagishe na Jewish can be tagishe ar dusra bimar manohan bi tagishe to sahan ba sab witness korishe tahan ba sab dikishe isor ba kini ka phal kori dishe na aro idi bible de koanish na idula din do sabbath day tagishe koise to Jewish kan do tahan do sabbath day do bishi strictly follow kore tahan do holibi yade moi ekta amian phayoli diole mun tha do Jewish kan do tahala sukura na tahan personally tahan witness kurse holibi isor ba phal kuri dia na isor la morom isor la grace isor la power do nadikhi na sabbath day de kile rules break kurse itula de na itula tahala concern do itui thagise Jewish kando saina aishe gule isor phal kuri dia la khushi paina aya tai do mohala messiah ase na tai do isor ase koina tai logode khushi paina na aru isor lagada more close jagina banao relationship banao le try na korina kile sabbath day dinde met isor ra khushi do met uthaina birabi khushi so Jewish kan nemi do met uthadibi kam guran sina kaun gore so tahala concern do ido tagise na sabbath day do holy laga rakhiuli la dinde kile met uthaise mane kile kam gorisi kile holy do na observe nakore kile rules break korishi tahala concern do idui thagise rules break kori diarba manuba ki bhabibo iman idu mohan follow korina ayase kile mohala khoda na mane na kile insult korese indirectly tahala concern do idui thagise aji ami han bi pisasi manohan bi isor fale bishi noina manuba banala rules la de ami han bishi follow kore isor ba ki bhabibo na isor ba mo kurado khushi pa isor la will de amian jayas na na church kan programs kan banado isor la will de banana jayas na na family laga de na ki han isor la kam han kurule laga de
isor la will de amihan chayas na nai idu sayas na isor la do side te rahina isor khushi pa la do isor la will do side te rahina amihan idu kurisho gole do manurwa ki phabibo amihan idu kurisho gole do manurwa khushi pawana nai na manurwa praise kru na nai amihan ge idu la de bishi focus kore rules and regulation de bishi focus kore manurwa ki phabibo idu la de amihan bishi phabe moi yade uthina preach kore se moi preach kra do moi isor ki bhabi ase isor la khuda thick word isor khushi paboli di bole la ami khura nai holibi ami yadi khura do moi idu khura korishol de tarba bia paboni gina idu han ba bia paboni gina iniga bhabi gina ami yadi preach korishol do isor la morom do moi kitabi lok pabole na parabo aji amian bisasi manogan bishi iniga ase iniga no bole amian try korobo Nagaland amian churches kan bishi ase church dangor bi ase chutu bi ase holibi ki jane bishi church ti do isor la will isor khushi pa church ko chole isor ki worship kurole isor ki mahima kurole laga na idu laga ase holibi amian bishi mano isor la spirit na thaki thakala church bi thakibo pare amian na jane da isor ba ki koshe Jewish kan Matthew chapter 23 following the week koina so Pharisees kan tahala teaching hando obey kuribe holibe tahan ki kuri idu saina na kuribe waise because they do not practice what they preach koina ase tahan brother the Pharisees kan brother manuba phalase idu hi lole monjai manuba ki phabibo mohan ki praise kuribe khota do isor laga do na imam phalra koe holibe tahala action do tahala intention do isor phale noina tahala mind do isor phale noina manu phale divert hui jai ija idu story dibi quran china isor la morom isor la grace isor la power do acknowledge quran hoina na janina idu side te rakhina isor bra idu manu bra sabat day dinde miracle kora sabat day dinde met otha rules break kora idulade tahan bishi focus korishe idulade more concern idulade more tension tahando edone amian pisasi manan bi iniga na thai bolila try korbo thirdly tai healing do idu manu do healing pai dia bishi do after few days Jerusalem la temple de lok paise idu dam de isor auni phal huise libi auni pap la kam do nakribi na pap rasta charibi noshigoli iturbabi pia aibo inga ko amian verse last fali amian payase verse 14 de amian payase physically na khau di do na physically isor ba phal kuri dise tayena hulibi atma de spiritually they are be repent kora nai do isor dai first dai pool di thadam de isor ra ta ya aina phal holi munasna nai koina phal healing dia dam de dai ra chini holi paranai do first isor ge dai kuna se na jane na idu dai phal hwa bishi dibi kuna sna on do inya bi khuda nai do dai ra last itu temple di lokora dam bright jani shi itu Jesus ase koina dai repent groli la na tala khau do phal bi tala spirit tela atma do safe no tha idone isor bra pap rasta de na jabi pap kam na kuribi nole iturabi pia aiwo warning nishna amian idi payase aje amian bi khau de phala se eko problem nai sab tik tak ase physically fit ase koina itula de amian thaki bole noy holibe amian la spirit amian la atma amian la soul bi fit asna nai physically fit thakan sina amiala atma bi isor lo de relationship phal rakhina asna nai spiritually strong asna nai amian bi khau de phal thaka iko bimar simar na thakina tik thaka idu ikla important noy amiala khau do aji ase kalena thaibo na mon ko le na pare holibi amiala soul do isor gi lok pawle pare na pare itu important ase itu pool de pedestal la pool de paralyzed kan sugu kana khan no shigol bi alak bimar thakan tari jama hoina healing pauli nimdi jama korina thakan sina
Amian be atma de paralyzed as nigi. Spiritually paralyzed as nigi amian be. Spiritually blind as nigi. Spiritually lamp as nigi. Pirauli na pari nigi atma de. Na atma de sugu anda as nigi. Paralyzed wina as nigi. Itu bishi important ase. Being a Christian, na isor la pisasi mano ekta do. Kau fale noina olibi. Amian spirit focus kuri la bishi important ase. Amian repent kuri na isor lo de jawle bishi important ase. Pap shikar. Ini Acts chapter 3 verse 19 dibi ko ase. Isor la usori jawle first repent grow lagi. Repent and turn to God so that your sins may be swept away. And a refreshing may come from the Lord ko ase. Amian pap shikar kuri na isor lo de jaishe kole. Amian la pap sin do sob isor ba sapa kuri dibo. Aro ami halo de Newton spirit ekta isor ba hali dibo ko ase. Ido ane aji yade idula passage pra amian ki shikai ase kole do iniga la time iniga pandemic la time de amian isor gi hope kro bai be. Isor lo de rely kro bai be. Isor lo de sawo. Amian la spirit na atma de weak huina spiritually weak huina ta isol do. Now it is a time to uplift. Amian la spiritual life to uplift kro le la time ase. Iniga hushi gole idum manu healing pan sina amian be atma de mangso de amian be healing pawo isor la miracle do amian la life amian la family amian la church de experience krole amian pariwode kuina itula bible passage ba amian sobke share grace. May God bless us all. Idu church to khodam grina amian sob igilo de pratna korwa aji June last this year start korina 6 months already half months do ai jeshe na half months tak to isor bishi amian ge moron korina aise isor guide korina aise isor protect korina aise idone isor ge thanks dibo amian janagina na janagina isor la osor de as a church as a family as an individual amian isor lo de kaldi korina thakile isor lo de mark mangibo aro kinia 6 months tak isor ba kinia amian ge morom korina aise idunishina kalibra arabi nutun months start korina jado same isor la protection isor la guidance isor la mercy amian lo da thakibide koina idunimide amian pray korbo aro idula service first baluna last tak isor ba bhal ba lik koina a karne isor ge thanks tikina amian sob ikilo de pray koina idu service to khodam korbo. Hallelujah, to me she, tiang lur ki board ham sangram that the sangma team le bilam ta uchi to lo asu shi oba nanam tanang sang de dushi mani ne dang sangar de ki board ham sangram oba mani ni sa ki board so na dang kangaram pular ki board ham sangram nai ki board ham sangram ne ka sar sam lang za ba su shi na tanang sangar ki board so ki board ham sangram na dang kangaram pular ko dam pula tsa sa kar ani chimpia le ra bala oba emle pula mata dong a chang dengi ki board ham sangram iba kam tan zagar kalan January da nang ki ani tan tai shi ida trok ta shi uba nailan ani ba su shi na tanang sangar ki board ham sangram oba iduma chunga ya ono ka chungba ki mas sa ka uba anga de timim na anga de ta uchia changa le ki board ham sangar na dang kangaram pular hallelujah tamadi ba tyang le ki board ham sangar na mabla tsa sana cha